icyacumi kizarikora icyacumi kizarikora icyacumi cyo mu kabare icyacumi cyo abakunzi bo kuri Vision of Umurenge TV1 turabasuhuza tubabaza uko mumeze twebwe tumeze neza turashima Imana twabyutse neza n'amahoro dukomeza no kubashimira abakomeje kutuzamura abakora subscribe share na comment na like no kureba ibiganiro zacu muri abantu b'ingenzi turabashimiye rwose ikindi iyo abanyamakuru muhorana Nyamutima Emerance na Mbabazi Rosine kuko bimeze muratubona kuri za kamera zanyu twari tugize igihe tudakora ariko none twaje dufite inkuru nyinshi dufite ibintu byiza tubagezaho none se mwari bimeze gute ukiraho twari dukumbuye abakunzi bacu kandi namwe turabizi ko mwari mudukumbuye hari n'abantu by'umwihariko dushimira baza badukurikirana umunsi ku wundi ni ukuri turabazirikana ari abatuye muri iki gihugu dutuyemo ari abari mu Buraya ari abari muri Kongo ari abari muri Amerika wewe wumva ko uri umukunzi wacu udahwema kutubwira hari abantu bazatubwira buri munsi bakatubwira ngo aka kantu mugakore gutya ngo akamugakore gutya ngo habigende gutya mu by'ukuri turabazirikana inama yawe umenye ko twayizirikanye kandi uri w'agaciro kuri Vision of Umurenge TV1 turashimira n'abantu bagenda baduha inama zitandukanye abajyanama bacu turabasuhuje kandi tubashimira ko inama zanyu mugenda mutanga buri munsi hariho abantu bandika comment ziriya comment zanyu turazibona abafana bacu bajya bari freka ba buri munsi hari ushobora kureka ikiganiro kimwe akaza asigara kubaza ngo se muracakora ariko hari abandi ni ukuvuga ngo urushinge rwabo ruri kuri channel yacu bakomeza kudukurikirana buri munsi mugenzi wanje ndakwegereza muri kino kiganiro ngahe inkuru yacu ivuze kuko yarabivuze mugenzi wanje dufite impuza yacu uyu munsi iri ku mupapa umuvugabutumwa umuntu waje hano muri Kenya yabaye umuvugabutumwa ariko ntabwo tumuzi wivugabutumwa sorry kubivuga gutyo buriya uzi uwo witwa ariwe ariko n'abantu baba bafite uko bakwita cyane uyu munsi rero kuko twari tubabwiye inkuru yacu iri ku mugabo baza bita Semahoro Jenjuzi oya umwite Semahoro kuko iryo zina ni rya papa we kandi ureke mubwire hari ikintu kiri mu kuba abantu bari mu kwiyitirira amazina y'imiryango hanyuma bamara kwiyitirira izina ry'igifamiye twaza tuvuga abantu bakatwumva kutari uwo musaza uyu mugenzi wanjye yaravuze ntabwo ari we turi buvuge gusa ikibazo ni uko bari mu gufata amazina y'ababyeyi kandi badasa nayo uyu mupapa yitwa Semahoro ari hano muri Kenya nagize gutya ejo bundi mbona mu rusengero rumwe uramuruhuka za ruga zasaze Semahoro arerekwa Semahoro araza hano muri Kenya arangije kuhagera arabwiriza cyakoze nako ngo yari yaje mu yindi misiyo ariko yiyambika indi shusho kukenera kuko azi ku bwoko bwacu bukunda ikanisa iwe aragenda yambara indi shusho yo kugira ngo abantu bamuyoboke asengera mu rusengero rwa hariya Kayore ngire gutya mbona Semahoro karerekwa ibibazo abantu bafite tubona Semahoro atangiye guhanurira abantu turumigwa turibaza ngo se iri hanura nta kindi kigihishe inyuma iri vuga butumwa ry'uyu mugabo ko asanzwe azwiho ko ntavuga butumwa iri vuga butumwa ni ubuhoro nuko abarasenze abayeretswe abahungu babiri bagize ikibazo barafungwa Semahoro abayeretswe aho bari abavuza amakuru yabo ikanisa ryose ati nimupfukame dusenge ikanisa ryose rirapfukame kabiri kangahe katatera kabiri ati
Semahoro avumbutse andi makuru yiwe ni intumwa ishobora gutumwa na leta iyo yaratumwe na leta ya Kongo. Rero kuri uno munsi twagira ngo tubabwire ngo Semahoro ninde. Kuko umugenzi wanje yarabivuze uyu Semahoro yiyambitse uruhu rw'intama. Aza ari umuvugabutumwa, aza ari kuvuga amagambo meza, ari kugenda ahura n'abantu akabaha amafaranga, ahura n'abantu akababwira amagambo meza, ariko hirya akaza kubahamagara akababwira ngo muze duhurira ahantu runaka, yamara yashika ngo akabagurira akabaha amafaranga, ngo yarangiza akaguma kuvuga amagambo aje kumugaragazaga uwo ari we. Ukiraho ngaho akiri muri urwo rusengero, nabonye muri iryo senga Semahoro yarahagurutse aravuga ati pasiteri wabwirije ndamubariki. Mvugira ngo $100. Semahoro karakoresha $100 ikibabi. Ati pasiteri wabwirije ndamubariki. Abamukubise $100. Mukanya mbabonye hamagaye umugore kina mama. Ati kina mama ati Grand Spell tuvuga Grand Spell umve ari ibibabi by'amadolari bitatu. Ati n'aba bana bagize ikibazo abagabo bagafungwa. Ndabarebera uwijana. Urumva yari yaje afite imvugo nziza. Amateraniro abarayafashe gutya. Urumva rero wakoze kugasadaka. Kandi ngo karatangira n'icacumi ngo sindakigera ngaho aho hari ku cyumweru ugabaritsa abantu bose ngahise none kasajya bati kuva twaba none tubonye umuvugabutumwa wa wundi umuvugabutumwa adote akavuga kuramfashije n'ikibabi ngo bucega ngo pasiteri kabiri kangahe pasiteri uriya wa Kayore abahamagaye kuri telefone ati alo ndibisenda wo hansanga pasiteri ati no hagusanga pasiteri ari pasiteri ngo amare kuhagera asanze ya envelope y'umweru ya white Semahoro ati naraye nkozwe ku mutima ndatanga icacumi muhare haruguru bisenda kubera ko atagitangiye kurya pasiteri aze babona ariko ngamaze gutanga ico cacumi akigerekaho amajambo ngo aramubwira ati nubwo je nasenge hariya zagenze gutya na gutya, turabona ibi bintu muri hano muri Kenya muri ko mu mikino. Ati twebwe abakozi ba leta ya Kongo tubona nk'abantu batakigira ubwenge. Ari amandamano muri mu gukora umwebwe muracafite ubwenge muracagendera muri izo. Ati turi mu kubabona nk'abasazi. Wowe Semahoro twarabumenye kandi ntabwo bamutahuriye. Uwo pasiteri gagarukaramo aravuga sindarangiza ngo wari umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri pasiteri alo uri he wonsanga hahandi muri ya restaurant pasiteri araje pasiteri ngashika ati pasiteri ngiki kindi ga cacumi kandi gahumve ko cyari ko kibari icacumi gitubutse apana icacumi bene hano kubera ko turi abantu bo gupagasa apana bene tuza dutanga hano guwatanze cyinshi ku cyumweru cacumi cy'igihumbi uba wafanyikiwe ku kwezi nawe Semahoro cy'iminsi ibiri kandi gahumve icacumi none icacumi ese yari yungutse gutiwe icacumi ari kimwe mu bya kabiri twungutse pasiteri aratekeye ariko jewe wumvishe pasiteri nawe agendana dute nuhoga pasiteri niho hahoga havuye amakuru ya Semahoro atangira abonaga kera agafaranga kameshika kubera ko kera abantu bamumenye agafaranga atirekaga nyivuge ahamagara umuntu wese akamwitaba atirekaga nyivuge uwo ndiwe hari n'ahandi nyumvishe ngo yagiye mwivuga butumwa ngo ajana n'abagore babiri zatabya ziri wacu mana Semahoro mubaza amakuru ya muri Kayore ko nta bantu bari missing uzi umuntu uri missing ni umuntu wabuze Semahoro iyo niyo ngeso gabanyamine nubaga aravuze umundi musabwizaga numva Semahoro aravuze ngo aranagiye kubwiriza ngo jana na barunaka numva nabagore babiri ndabasikeri wacu abo bagore se keragiye gushimuta ko baraherekeza se irivuga butumwa kera ko byanyenze gute Semahoro ngo amare guha pasiteri cacumi cya kabiri abatangiye kwivuga message nyayo atangiye kwiyambura yashusha itari ikintu agira mu buzima bwiwe muri ino se
no gufura buke yo kwama yiyambura ishusho akama yambara ishusho yawe cyane. Oya mu Minembwe turabanyaminembwe twese aha ngaha harimo nawe wamwegere cyane. Nukuvuga ngo uyu mugabo Semahoro iyi message yazanye iyi shusho yambaye abantu batamuzi Kenya mugende mwirinde Semahoro yuko ile ruguri wacu tumuzi ko ariho muntu ushimuta abantu ndaga ashimuta abagore ndaga ari rugurumve Semahoro ngo yagusuhuje gute ko ndahango muri Kayole tubaze neza amakuru cyane tubaze abantu bakunda iyo aramukije umugore nuko kuba kubaye uko nimba ari za $100 nimba ari ibihuru ariko se nizi za $100 muri Kongo hari ahantu uza ubwoko bitabarega abarega bagira ibihuru ashobora kwisiga yakuramutsa ukamukurikira ariko njenza mbona atari ibihuragira kurumva system yakoresheje y'amafaranga ariko amafaranga uzi ko amafaranga ari bwo burozi bukuru ifaranga zitagira umuntu uzanga ninde uzanga igifu kizakizitora zigira abakunzi nuwe Semahoro rero abayiyambuye ishusho ya yindi yari yazanye noneho aho yari kwabwiriza yakubise ruga igihe yapfukamishije abantu akubita ruga ariko iraruga je kuntu nayibonye ni yaza seka baraka kandi yari kwagira gucijisho rimwe mwanega mwari mufukamye abantu bo muri ya kanisa tumwabonye ni ijisho rimwe ya mufukame Semahoro babaye umuvuga buteya kandi nawe ko mbona cyane abaga bafukama ari mwiranje ya bakina mama ntabwo yari kwakunda gutembera ngo yemwe muri kanisa ngo niri ariko bana we gusa abantu iraruga je kuntu nayihawe Semahoro yarashaka kumenya uko muteye mwebwe muri iryo kanisa aragize kubafukamisha tiyaza senga pe n'igihe yari yujujwe pe ikintu yaza akora yazasekera mu mutima Semahoro no muvuga butumwe tuzi ese sana se umugore wa Ibrahimu ngo bananye hari abantu babatembereye abamarayika ngo barangize baja mu shusho y'abantu ngo baramubwira ati undi mwaka nk'uyu muzaba mufite umwana ngo Sara tiyasekera kuko amusekera mu mutima Semahoro nawe yaza basekera mu mutima Semahoro ntimwamuhawe ngo mumenye ariko ikintu yakoze yaza basekera mu mutima akamaseka agaseka ati ibifu zose uko birapfukamira ndi umuntu wo kuvuga ngo mupfukamirwe nk'ikanisa nibo ariko ntago wabagaya ntago bari bamuzi abenshi ntago bamuzi ariko kandi twebwe untuze nukuvuga mu bwoko bwacu umuntu gusavuze akavuga Imana nuko muza mwamubwira ngo none se uziko n'abajura zatwiba iyo biba nk'umujura uze abanyamurenge neza aza bibishira ngo aza yitwaje ijambo ry'Imana hari umwe waje gutya hano gutya muri quartier yamabesha ngo yaje ngo yakijijwe birangira afatiyeho abantu imbunde mu nzu kubera ko bazi yuko twebwe ibintu bijanye n'Imana nta kindi tuzadutekereza none Semahoro kandi yo kuza yatumwe n'akagara abagabo mushira aba bodyguard kungu mureke kuja kure kuko uwo mugabo ntago yoroshe kandi uzi ikintu hakoze kugira ngo batumire Semahoro ni ukuvuga ngo Kenya ashobora kuba ari bo bagwanashaka bakomeye babaho abanyamurenge bazi ko muri Kenya tugara duke kandi natwe tuzatwigaragaza usibye Kabuye gusa abandi ntibaza bigaragaza baratubwiye ngo cyo tumwita cyiza usibye cyiza abandi ntibaza bigaragaza gusa ikibazo tuvuze cyiza abantu ntibamenye uwari ariko ni cyiza n'abandi ariko ni cyiza kuko Kabuye n'izina ry'imfura n'abagabo b'imfura no muri Kenya n'abantu babagwanashaka urenze ukuntu bitabira ibikorwa urenze ibintu baza bakora muri Kenya n'abagwanashaka pe bakunze ubwoko no uyu Semahoro aza kwica imitima y'abantu bo muri Kenya ariko waribeshe papa waribeshe ntibadushobora zamaneko zacu zibe zihagaze imbone zacu mbera zamaze kubona zicinjira kuminga gutya mu madarubini zirakuzana ngo zikugeze gutya imbere twama tumenya ko wa munsi riri ese rya kanisa asengeye ni munini ni UPCA ni oya ari rya kanisa ryo kwa Mushumba kwa Heredi nta ni UPCA ndagira ngo nuko gito
kujya bijya byose wari gukora ntabwo ujya sisemahoro ujya sisemahoro wari gushaka kwiga ubundi irani ntunga gisegeti kijya yarayivuye za bigogogo kandi ari abantu bazabwira ati bumve neza message twababwiye ngo ni ibintu bibiri semahoro azagendera ibintu bibiri semahoro ntazabisiga inyuma ivyo bintu bibiri ni intumwa yaturutse kwa gisegeti agasura akaba umuntu uzugira gute uzushimuta abagore mukomeze mube hafi y'intuzi noneho ngo araba bajanye mu ivuga butumwa barebe ko mu gihari ahubwo ari akanisa basuza oya unyine ndiyo bajana uzigemena nimba hari wari ifaranga ziwe nimba ruko zabagira zazaga gukora murabe ko ya supera gihari paste uhamagara abakristo wumva ko nyiri ya supera gihagaze neza rero mu byukuri ni ukuri umuntu nazoza agera ahantu bakamuvuga muze mumutegera nta bufuru uwo mugabo agira ntabwo simfura kandi hari ikintu bazavuga ngo umuntu ngo nimba yaramuherutse kera ngo ashobora kuba yarahindutse ntabwo yigeze guhinduka habe namba uko yamye ni kugeza n'aya magingo taza hinduka ahaciye gutya azamera nk'agaca kahaciye nagaca ahaciye gutya azamasiga bakoze uruntu rungana gutya kandi agaca kaza hejuru kandi gataza ko uruntu akantu benda kaka simple azaja gukora ikintu no kugira ingura neza n'iki kandi iyo agiye gukora agashahana iriri akasaje n'ukuri mfite impungenge zayo iyo semahoro agiye gukora agashahana azabanza akagira gutya kandi akigira mwiza nako mbona gusa ari kuri rutara kandi wa mupaseri hari jana yarasetse wa mupaseri yarasetse pastor yamagira gutya ntabwo nako alifata ya dolari jana yamagira gutya no kugira ngo abantu bose baribone arigira gutya arabyerekanye ndavuga ati pastor baguhaye ituro ni sawa ariko ririya kanisa no kuri cyo rifitiye impuhwe kubera uwo mugabo mwakiriye none ga pastor icyo cyacumi wari ukomeza ucunga abakristo abantu babe maso uretse n'abahariye bonyine uko hari abaramubonye bazanavuga mu kinyamurenge ngo ibuye ribonetse tibecishe isuka ni ukuvuga ngo hano muri Kenya ahubwo abantu bataramubona batamuzi mugende murashira amafoto yiwe mugende mwirinde uwo mugabo witwa Semahoro uzoza ukingura gutyo uzoza ureba gutyo karakuza kwambara ikoti ry'umuhondo oya nahindura kambara ry'umukara no kuvuga ngo uzoza gukingura uberura amakoti nico kintagira none aza yambara kurusha ikigori kwambara gutya ni ibintu kandi nakubwiye ngo yagiye gukora gasha yagiye gukora gasha abantu bose bene abo ngabo bagira udusha abazakunda kugira imvugo nziza yo kumenya gusabana n'abantu kandi nyine bagasa neza bari smart mu buryo wowe utamuzi utaramubona nyine ngo agukorera agasha gutya kari live utokwemera n'ibyo yakoze none se ko kwakude wonye mu ikanisa ukwemera ko atari umuvuga ubutumwa yaruga umufuka menduse kandi ngo yarerezwe ngo muri abahungu banyu wararwaye ahubwo kira kintu ahubwo ashobora kuba afite gusoma kuri yabo yuko ni muri Kongo avuga ahubwo bari abana bacu bashobora kuba ari n'abana bifungishije ni ibintu bibiri nimba atari akagara kabashira umuseka kaba kabafungiye ahantu Semahoro akabaza amakuru yabo ni ukuvuga ko babandi bazaberekwa baturutse Nigeria ashaka kuba bigira kuko azagera ahantu akaba yita colonel runaka ibaze afite udusha afite nyine udukonjo azayama akubita bodyguard mu modoka akama akubita amafilme azaba colonel ndanga azaba general igoma akama hakubita gutya salute fanda haciye fanda kandi uko ndango ntaranaba n'umugirire ndarana kaporari n'umugirire bende umugirire none nta nubwo arakora uwo ni umunyarwanda ni wa muntu iriya higa gaporari aba yarakigezemo uwitswe gaporari aba yakigezemo nahiwe sinzi ko no kukirunguruka ari yakirunguruka ariko nyine kubera udushagi urumva nyine ni umuntu ufite ibintu byinshi akora kandi bibi ni umuntu abaswahili bino bazabitaho n'abataperi umutaperi niko tumubona yuko ashobora kuba yendesha amafaranga ashobora kuyoza abantu benshi ariko ujya kera amakuru yamenyekanye aba ari sawa mugende mwirinde uwo mugabo kandi ikindi dushishikariza abagore bagenzi bacu
abagabo bahendeka gakeya. Ariko abagore bagenzi bacu mugende mwirinde uwo muntu, turamuzi ni umuntu gito, ni umuntu uzi ukora udusha tugiye dutandukana. Umuntu bakamavuga ngo ye mwarakabije umuzi, turamuzi. Nituvuga ngo turamuzi, nitubabwira ngo Semahoro turamuzi Semahoro mwirinde uko yatangiye amasandorari. Izo sandorari zirakoragaje. Haragera no kuri $1,000 muri Kongo sifaranga nico kwitwa. Pastor wabwirije nimba yaramuhaye $100. Urumvaga ababa bamuherekeza ku nduze, ababa bamuyobora, ababa bodyguard biwe, abavuga ngo nagiye kuvuga ivuga butumwa ngo njana n'abantu naka. Yemwe mureke uwo mugabo mumugendere kure naho bizakagara ibyo taco yokora muri Kenya nta kera yamenyekanye. Nategereye amakuru yo kuri gakondo ndayumva neza kuri gakondo, kujya kuri gakondo mwamuvuze nta kintu bagabanije, nta n'icyo ahubwo bashobora kuba ari cyo basize. Hari uko ari ibyo none oya hari ibyo kuko umuntu ni munini, umuntu agira ibyumba byinshi. Nico gituma nyine kuri ari amakuru bavuze nayiwe umuntu, ariko uko ari ayandi basize ari inyuma yiwe yihishe tutaraba. Umuntu ni mugari, umuntu agira ibyumba byinshi abikamo, ariko gusa gatoya tubaye tubabwiye ngo kwanza mwabisengera timukanongere kumugara ngo mumuha gatuti. Ese ubundi Semahoro aza gute mu rusengero mukamuha gatuti? Oya ntiwabagaya umunyamurenge wese wakubise kostima. Ariko ubwo nawe ubunyine ukubita igitenge cawe neza ugakubita nk'itambara ntuzanye imisatsi, no kuvuga ngo ushika ahantu gutyo bakamaguha agatutu ko inshuro zibiri muri arusengero. None se uhagira ngo bakuramo amafaranga ushobora gusanga ntabamuzi. Urazi no muri Kenya twagiye twarahunze tuvana atandukanye, ushobora gusanga barara abanyarurambo batamuzi. Muri arusengero ni ukuvuga ko nta bantu bamuzi, kandi habayeho umwe kugira ngo akonveke abantu bose, cyangwa se ugasanga ari umukristo bene no waruzeri fukari wirinda. Ese wa munsi yari umuvuga butumwa cyangwa yari hagutse gushima? Hari umunsi umwe ariko yari asa no kwashima. Kujya aya magambo yose yahurutse hashima bahurutse kuzo kuvuga ngo basengera abantu abafashe mikrofone, ariko yari kwazerera mu bakristo agenda areba gutya. Jewe nabonye ajya atara amasengesho. None bantu bacu mwirinde kuko Semahoro tazagera ahantu ngo hasiga amahoro, nikakujya kwa hacinku. Iyo yavaga mu Rwanda yaje ruguru yasigaga kubisa inkuba gutya, nani bigeze kuvuga papa ngo dukubise kubitagira umuravyi. Yageze amakubitisha abantu inkuba gutya akana kubita ngo pa ikabiragiye. Nikazige neza zo mu Rwanda yasubira i Rwanda, zo mu Rwanda zazikubita tamfura yaguye, yasubira i Rwanda agasaka bakubise nta muravyi. None ga yaje muri Kenya ni ngaho hantu yaratarawe. None ga yaje muri Kenya ko turababwira ngo mumenye mwirinde izo kuba zimeze neza nk'izo mu Rwanda. Dukomeza tugera ku musozo w'ibiganiro byacu, dushishikariza abakunzi bacu gukomeza gukanda kuri subscribe, like, share na comment. Murakoze.